Jaipongan salajengipun tetap di dalam tuan rumah karena ini minta gunung sari biasa. Kula terakan Abah Haji Yoyok Tino asal Selo nyuwun didampingi Kang Adit Mojo. Duta kelar bulan mikir lain. Tuh. Coba jaring memasuk. Kok jarang. Reng adil malam. Petek menemak kare telok le. Kacokeran mak kakor pinalek bulet. Dumon seneng ran dewegu dumak mandan nurok ring bini. Dumon seneng mak ngaden nurok tak kepikiran mak kajenjina. Sama di boleh aku ludi nomi laku warlon dia samsuleni Bunda Erni Umi Erni Umi Jarti nggih monggo. Nyarinya boleh Hilai menulis surat ke kota Malang beli minyak dumpai jalan Ngiring Abah Yoyok Tino siake dua hajat asal Selo Adit Mojo begu pindah tempat semumu calon satu begi tanggal 17 Ampun Sulis tereh tamu full. Biasa. Oke.
tega ngalare salandu tercapenga ngalare salandu tercapenga capek ngejalan isara kewajiban jiban atatapan apanya hasil bumina asal bumina memakmur negara terbangsana bisa makmur negara dan terbangsana benteng sana banjir lagi
tatamen mamanya hasil bumina mama murna garana terbangsana mama murna garana terbangsana panjelak arena panyonara bonyonara sei setedung pon pada jaga onde jaga ngala are selandung bercapengan ngala are selandung bercapengan apa jelena antara kewajiban kewajiban mapenya hasil bumina kemakmuran negara dan bengsana pacar lagu arena panyonara bapak tani setedung pon pada jaga ina care selendung aja pengen ngala are selendung aja pengen yuk pacar lagu arena panyonara bapak tani setedung pon pada jaga ngala are selendung pencapengan ngala are selendung aja pengen apa jelena antara kewajiban ada tanah mapenya hasil bumina kemakmuran negara dan bengsana kemakmuran negara dan bengsana ampun kaprah mongku ring matura belete tangke mohon sapena bagus pangebesna ening dunya tade bertingena nyerah tritan len aku diseret jemu ngolate selacing serta aku tono cek nyale ampun nyap-sap angin tanto langalain begus banget besna tade bedingena olah
selancing Sento embu nocek Matur suwun atas penghormatan Abah Haji Yoyok Tino asal Selok juga tuan rumah. Tidak asing lagi didampingi Kang Adit Mojo asal Bagu juga calon pada hari Sabtu Wage di bulan Februari tanggal 17 pindah tempat di Sememu yang telah sudi tampil di pagelaran. Jaiwongan salajengipun pendamping pengundang utama promotor seni 4 kabupaten sesepuh toko terop daerah Jugosari promotor tunggal bismillah selamat siapakah dia Teh Timan Jugosari. Dute Timan nikah orengan Dute Timan nikah orengan Bismillah selamat nikah promotor areng gendeng Jugosari nikah kalongku enareng sepo Candipuro nikah kecamatan Yare mangken tintiman penanggung jawab paring sepo Dupe ular rasanya meti olengken Lercik Coba. Ayo duk Lercik jeun ya ingin coba Mbak Erni pelok temor Mbak Umi Erni sing gandang Umi Jarti Elo ayo ayo Redis ayo Redis berdiri semua iya Seronin rusak Ngeding-ding mak muarna oi mapan bere mapan timur Selak potong kencing sepi Aduh sayang Tetiman nikah oreng Bilang Edi Mas Suarana Bilang Edi Pak Suarana Rasa jantung bulan Entar gede Eke sungani kewi umer nih semerajotan nih kenapa itu seneng tak rapet itu Bulan sapa iya Bulan mulu so Bulan Lelelelelele. rasul Ma'arif kemis Bismillah selamat nikah promotor Teman entara Dut cepat iya so Lelelelele. Dut tak mingsur Ma'eka tangi sayang Tetiman nikah orengan Tik tarona nongko abeto iman Yulah lelo Lamo lecen bulan alian ale ole
diterona norok keneko mon tak pasti belum balian ngajo ngolemi kakota agak bande besar eman ede jee mak sekar putih sayang dede jaga sekar pote umirni soro lepak bule bentikan pun tak bisa masa lecek soro lepak bule tak bisa kaje beetika nyare raja pole umirni iya api tak ngenom so jololololo jemo jei mek terang putih Yugosari nikah compok nate timan bola api setak ketemu iya so temo beri sanonton mak kerang pole jadi buruh kecamatan nak jeremosot ye oh amina arasa pena abi Medek sere mak kasar beje duta gelar bula mikir tetiman oi seedina iya rasa eman so nyare pole bule takut lanjut ada tak gelar bula mikir lara-lara mati mimi lagi leker mimi lagi Majo mole Umi Jarti tak gelar bule bule iya ser jololololo tedung maengak beinya neng titik nikah juduna ngecakon cangku merena ya seku jololololo kemere lanjut ibadah enomena bejambu kok leren bang mau jogi ibadah enomena. Oke terima kasih itulah tadi penghormatan dari Teh Timan promotor tunggal bismillah selamat ikut serta sebagai terima tamu pengundang yang datangnya dari Jugosari Candipuro Lumajang. Jawi Bongan salajengipun tetap terima tamu pengundang di antaranya Bapak Guru Gusminto dipendampingi Ustadz Sulis Semomo. Ini calon kedua-duanya satu lagi. Setelah ini sing duwe besok pagi Kang Salim Agus duduk manis dulu. Sekarang Bapak Guru Gusminto dipendampingi sekalian terima tamu pendamping kedua-duanya Sabtu Wage Ustadz Sulis Semomo. Duma ojan-ojan apa ireng bagu du pasti lemak seterang areng bini Duma padang rante bagu kakaule mak padang kei sayang Dumak padang di kepadang abai ale dupas bile bule seapa long ale bule Ustadz Sulis. Setelah ini Bapak Didik duduk manis. Setelah Pak Didik Salim Agus Pajan le bintang tamu terima tamu tak ber sip hari apa oh pada sip Syukur madayap siap
Niki tukang hormat. Ayo Du. Gunung Sampan. Ampun cukup ki jumature. Salah lepon nak saporan nak kaule. Nak saporan sing bagus. Saya numit dong kok. Ayo Sampan punya. Ayo Pak Seninto digoyang Monggo bro. Umi. Goyangannya. Satu, dua, tiga. So. Keju leres, mak keju durin, timparena, mak keju nangka, bulan koros mak Seninto, eka kering, lentarena, ngekirin dika. Panas sampanan Pak Guru, duh jangan engah. Ngarambe talena pancing ape kalan tika dujena pernah encan beraben karena tokang sotik Meleseran saya ke kota Malang. Melemetnya tumpah jalan, lamun rimanya ngajak ilang, dulu. Jangan Bu. Pak Seninto. Sisik ngombe mi. Yo. Andi iku andi. Di Lamun rimanya cek ilang, manekening imulena. keterna Umi Jarti soro pakanin soro peke mak soro korong pikirna tika mak ngaposangin masih sakejak pokok apolong Nasib putih saya mak rasa beres, masak nangka gede enak, sakit hati mak rasa beres, montak dikek sinabenak. Yo, Pak Seninto digoyang yo, goyangane, jas. Kedik Madura laki bini sepo bencing udah beda salah lopot tak langkong seporan seraje dung Tiga are napis saya, dusi penak, numpak becak, lagu Siti tajeng kodoknya. Tiga napis, dusi
Senento. Makasih. Domon apale datang bening kerong mantam bena beda etika sayang Juga apa ke mas yo sing paling nyaman. Paling nyaman. Juga tenggiri. Terasa pasnya. oh tak laku tak laku Paling nyaman. Norok Mbak Erni. somor delem Asik. bos Rudi masang raja regendeng mana tempe gula mandi pokok gelem peraben begu atoro oca masih sababan gula maju wala jan saling agus jual adamku oh. Lan bidang. Duh, mabote dolan. Mon sekut. Abu lah Kita leun so Kalau cincinan cuma ngone kening emole enak. Cincinan cuma ngone kening Pak Senento emole enak. Dumon apa umi jarti terae kuno sayang mon kerua demararato tikana pareng datine kala bingung mon jamana pon marani kok Antara gunung ngalak ngaruan Jeglan-jeglan daun tetangga Mulai bingung tak ngaruan Jeng bujungan iya karuaan duma karoningan jaja kondur pak berkolekna setuaan Ustaz Sulis jimak sekoningan singak campur mak benalena sayang Iki cerita tinggalane zaman kuno nalikane wong Jawa dijajalan dan ana jagongan di rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa tambah nyusa barang gedangan kok dadi landhap langgonan ngantek londa dendeke semenang-menang nangki bensin buhe Sarip digepuki Sarip ra trimo lurah gedangan dipateni tanah kali jagoane pati usir dokar buruwe Bapak Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyut tanpa edi disutuk lati ayen Sarip gawe nyate pancen malih nek hasile diwe kenang pakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno ceritane ludruk ya Sarip Tin mula tadi tabu seger kaki lagu blak nenenge pentas area ternyata langkung
Dan saja para undangan tamu khususnya di luar jangkauan seporan benih-benika kekarapanku lah memang ada jadwal tuan rumah bi terima tamu ki mungkin ki jatuh ke Bapak Didi jadi je teretan Kacung Salim Agus Kampung Rudi Bung Sutaman duduk manis dulu nikah terima tamu ki kare Pak Didi. Pak Didi dokter gigi calon satu manis bulan Rebe peto bulan Pak Lekor Februari tanggal 13 menikah bulan Rebe pindah tempat direbutin nama kare Pak Didi kemarin seenom ke Pandi bayo ijal kakek terima matamu Pak Didi dokter gigi Dano Rojo Pasirian dalamipun anjada damel satu lagi bulane ruah pindah tempat di lepani monggo Riki Jaipongan monggo kami doa kita. Sedaja teretan penikah lokal penumpu mususul majeng penikah amanah dari sesepo Bapak Suharjai penikah toko terok di grup Ademayem si dari Jabun Jepoko nikah lagu minggu kelebun non bedegabai nenenge Jabun Jepoko yang jam teretan Agus Rafki juga tayuk di Jabun Bandung Mansur Wahidi Ambulu. Ketiga amanah dari grup Ademayem diantaranya Bapak Suharjai sesepuh juga Nindra Kartono juga Ripin Sayur bersekajaan mohon kekompakan kalau macam khususnya saya hotmate tahu saya sepedaan masihnya bisempur beri jelena beda kelakun benika Senin Manisa iya jam teretan Sutiani juga Jabun Jepoko satu rombongan sama Pak Suharjai Indra Kartono Ripin Putra Ripin Sayur ika Senin Manis satu deh ika nyambung teretan talangkum tak langkong deh para rabus dejo segi lun kenal lagi penikah saya hanya Bapak Didi dokter gigi Syandi Ramu Sakarno pemburu malbah mantar kan Are Salim Agus Kampung Rudi Sutama nompil jari tembak aduh segentangka daerah asmana Bapak Didi ini kok orangnya ada Nurojo kalau ku enak hia Aduh darahmu so aduh rambe wah amboh rambanya hari ini kampung lagi harus aduh rambe galarina mak kekir nyangsa senyang sego ngajak nanangka aduh aduh rambanya aduh rambanya sabenare bulan mae keposan
kok anakku. Toh. Aduh, aduh, Kok aduh, anakku yang aduh. dak berenggo. Mati aku. Jangan sayang. Didi. Selamat buat ku anakku Jong. Sik. Selebar pecah ini sama ojen. Kami tak nutut korot kan. Aduh, rambale. Aduh, rambeng. Aduh, rambak Pak Didi. Ijo rambeng. Masa ngejelak. Ngedelem pakai. Aduh, mimik sih. Ada Yusman Putra aja. Dari kampung Jais yang ini sekali. Nama Bang Jais. Si SN Bang. Bang Kirsa dan anak saya. Aduh. Yuk, ram. Ya, tak besar nak. Buat aku nak apa? Kaju loros, kaju dunia. Iya. Gambarna, mak kaju nangka. Hi'a, aduh. Segedengka, siras mana? Jio, aduh. Segedengka, siras mana? Bapak didik dokter gigi nikah orangnya satu manis nikah karjena. Iya.
Aduh, ada nama Pak Didi, nasib apa boleh. Aduh, ada Rama Karno Putra, nasib apa boleh. Marani kodu maklana kona, melasaki masalah jengah. Cio, bunda, so. Hia. So. Aduh, seganteng sera asmana. Hia, aduh, seganteng sera asmana. Bapak didik dokter gigi nikah orangnya. Ada Nurojo kalau ku enak. Hua. So. Mimik lagi disahid jadi. Coba berita kehilangan Nika Amanda di Pak Kampung Jais. Pasere sini muaki Bu Kampung Jais. Seropo Baliaki. Tebusnya mahal, larang. Bola sini muaki Bu. Bapak Donteng lah. Ayah. Oh datang ya. Aduh, rembak Pak Didi. Aduh, rambeng sayang. Hia. Aduh, rembak le. Aduh, rambeng. Aduh, rembak Pak Didi. Aduh, rambeng. Dumun kahala dalam tangking. Hua, bunda. Aduh, So. aduh, emang. Hia. Darah mereng manis. So. Tiga panota Iya. bulan. Kacau lorot, kacau turin, gambar. Iya. Mak kacau nakal. Aduh, Pak Didi tak kelar bola mikir ring tepo mimik lagi sama di boleh laku aku lu di laku di Boleh banyak korot. Aduh mak boleh kiri lantaran pikiran tiga. Wes payah mawarti. Iya. Duda ramanika odina gula Pak Didi melasaki tak salah jengah. Hia. Pun. So. Asik lagi pangeran bulan. Hua. Do. So. Iya. Jelut. Dari mana? Dari manis oleh roce. Wes.